Hey guys, abakunzi ba Elijah STV na Jojo NM. Turabasuje mwese aho muherereye. Abakunzi babo n'inshuti zabo ngo ntidugikoresha ijambo abafana na abakunzi kuko n'umuryango mugari wabo. Turabasuze cyane mwese aho muherereye, aho bwije tubirijeho naho bukeye ku migabane yose y'isi. Muri kumva inyuma ya kamera ni Chance Mr. Seben, umuhungu wanyu na channel. Mbere yuko mukurikirana ikiganiro mubanze mugende mukande subscribe, mugaruka hano abatarayibikora kuri iyo channel. Ni Chance muri kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Rero turabakira mu kiganiro ciza Elijah TV na Jojo NM babateguriye kuno munsi kugira ngo babashe kubaganiriza nk'umutumirwa wabo mwiza cyane. Abenshi mushobora kuba muzi n'abamubonye rya mbere, turizera ko muri bwenjoyinge kandi muri bugubwe neza. N'umuntu abantu benshi bakunda cyane. Sawa rero murakoze. Abatumirwa mwe muri abasangwa Elijah STV na Jojo NM. Umutumirwa n'uri hagati ngire ngo yego twabaha ijambo mu rugo iwanyu mwisange n'ubundi ni mu rugo. Yego murakoze cyane. Hanyuma amazina ni Elia cyangwa se Elijah, ariko izina ry'akazi ni Elijah STV, ari ryo zina rya channel yacu. Tubahaye ikaze cyane ngo mwegere mukore subscribe, mukomantinge, mulikinge, munasharinge. Byose ni byiza, bizabiduteza imbere kandi turabashikira cyane. Nta kintu kiza kinshimisha nk'iyo umuntu yakomantinze, yaduha ibitekerezo cyangwa se akanyandikira inbox. Comment nziza ariko gusa. Yes. Izi tuzo tuzisiba. Oya, nimbi. Oya. Kubera ko iyo utahuye n'ibigeragezo uzugira ngo bazabanga iyo batakuniza uraramye. Uzugira ngo ujuru wa hafi. Rero iyo utahuye n'ibigeragezo hari igihe kimwe ubigwamo utazi uko bizabimera. Hanyuma twegereje mwene data nawe araza kutwibwira mu ncamake. Mukore subscribe, mukomeze dushigikire, kandi byiza n'ibitekerezo muduha runaka tuzaduma gucisha kuri channel yacu, turabzakiye kandi tuzatubikora. Hanyuma nikana mwene data oya murakoze kiraho je mu host. Reka twakira umusangwa n'ubundi nawe mumwe manze mwakira umushitsi mwembi abone umushitsi kuvuga niwe mushitsi w'imena dufite. Karibu Jojo. Murakoze cyane. Natwe ni kuri Jojo NM. Mugende mukore subscribe, share, like and comment. Comment ziba zikenewe guys, kandi turabakunda cyane abantu bakomeje gukora subscribe hose. Turi kumwe. Urakoze Jojo. Uraberewe cyane, usa neza. Koze cyose imbere uba mvuze Jojo. Murakoze cyane. Meze neza kabisa. Nawe urasa neza. Abavuze ngo iyo wabivuze ko usa neza yo. Navuze Jojo. Elijah Steve afite undi munsenda wiwe. N'umunsenda sinabibonye. Nabonye Jojo. Sawa rero katwakira umutumirwa wacu atwibwire abashe no kutuganiriza ibyunguka ibijanye n'iyobokamana cyane cyane ibyo ntekereza abantu benshi bagiye bamumenyaho. Turataramana ngire n'umuririmbyi n'umuvuga butumwa ibintu byinshi kabisa. Aratuganiriza urugendo rwiwe ko yatangiye iyo kariya cyangwa uwo muhamagaro. Tuganire kabisa ibintu byubaka abantu enda hari uwo byagirira umumaro. Murakoze katwakira umutumirwa wacu uri hagati. Karibu cyane. Watugezaho geragezo navuga cyane. Abantu baragukunda yaki. Amen. Zamuri. Twinjiye mu gitaramo. Yego. Amen. Haleluya. Yegereje samugabo yegera Emmanuel Zugisha. Yego yo kinawa na Chance hariya. Yego. N'abacuranzi n'inshuti zanje. Yego. Ibyo nabo basaba babifite bobita cyane. Asifiwe. Amen. Ahubwo baranabikora none apana kera.
twiyegereje na Joyce hano yitoranwa n'umuririmbyi wanje hariya ba Makenke. Joyce ufite umuririmbyi Joyce witwa yitoranwa na niwe mukondikitise wanyu. Umukobwa mwiza. Nuko nta mugabo sabugabo ntiwo muranga aramuzi sabugabo ntiwo izo si cyo kibazo sibyo turi izo bintu utabizi uri umukozi w'Imana. Oya nishaka sabugabo amubona tumvira biraki kwa mwe tumvira sawa tuzorije no dushimiye Imana kuko turi hano ahantu bayita gute Christ Garden. Christ Garden. wewe ushaka kuvuga kuko ndi waruzi raki yes takibazo hano bayita Gwentondo reka tuvuge gutyo dushimiye abantu batuye hano Gwentondo ari benshi tuziranye nabo tutaziranye si ngombwa kubavuga mu mazina nuko tubihorere baranduta n'ababyeyi dushimiye kanisa ryo kwa Revera Gafasi ni inshuti yanje atakibazo ngira ni namba ziwe za telefone bayumbe mamuziranye urya mamuziranye ariko ducishije bugufi kumuvuga mu izina duhore gatwumvikana yego ese kugushije bugufi uretse ukiraho ko kantu ari n'ikiganiro twakoze ejo nikavugaho gucisha bugufi ugiye kuvuga nk'izina ry'umuntu ukaba ngucishe bugufi nuko ngubaha cyane kuvuga umuntu ni ikibazo umubashe cyane umuntu umugabo muzee yaranduta umuntu umugabo no ikanisa ryitwa sawa gita gutemana yandikira Adonai samugabo Mungu amubariki kabisa amen bavuga n'Igiswahili kandi ngenda nshanga cyane dushimiye Revera Gafasi ni Revera w'itorero rya Adonai mugende mukora igiterane neza mudutumire Revera ducishishije kuvuga mu izina namenya amakuru yawe kuko ufite igiterane mudushire kuri afishe ninga tuzobane tugira ibihe byiza bafite igiterane ninga bafite abashitse n'imbo yes ni none ndamenya baza gushira afishe nk'umuririmbyi nk'umuvuga butumwa izo ndabyivugira nje so irakiza washuje mumureke konakira aya sinako nakira bofu ona nita bofu kandi utari we asifiwe amen Bishopo Revera Gafasi ono nkwisana yandi mazina wa rutarayumva uyu ni evangelist tukunda witwa Nirakiza Apotre kuko Apotre barabari ninde ari kwisereka uri aho mucuranzi mbonye nambonye Apotre mbonye turamwiyegereje ahari mu Rwanda ari Kigali musubize iraki wageze neza kunsezera papa yaragusezeye cyane ko umwana mwiza yaransezeye azaza niki Kigali iraki orosha ninjenje nyine ubyivuga ni wowe karasubiza kabisa no wewe mwene data inshuti yanje evangeliste mbonye turamushimiye cyane ducishije bugufi papa ariko ugende uvi Kigali wazanye umugore awari mama okay tacho bitwaye komeza no komeza ya no nari mvuze ngo komeza uvuge iraki ntakibazo twiyegereje mbonyi yegere n'Imana imumpereza umugisha yego nuko azatekereze wenyine azana icyo ashaka azakimpe yaragusezeye yagenda yaranansezeye Mungu amubariki kabisa Imana imumpereza umugisha Imana izamucira inzira azagaruka amahoro Adonai abakristo bose ko mungana na bishopo wanyu
Revera Gafasi utuye Gwentondo si ngombwa kuguma kumuvuga mu izina ariko kandi turamushimiye bituvuye ku mutima. Imana nibikunda ndaci wawe utuye hano hafi Gwentondo ndahita nci wawe no donc nkubwiye mu kantu nshishiriza mu kantu k'ikinyarwanda kuko nabaye i Rwanda. Revera wabaye i Rwanda imyaka ingahe Iraki? narahavukiye ndahakuriye nganagusha aya sinkubesha uwo besha tagace hano kuri uyu muryango nuko none ga Revera ndakwishimiye shimiye n'abakristo bawe ba Donari Mungu ababareke kabisa. Shimiye n'abadiyakoni baza batwicaza neza no ndabisabye si ugutegeka bishop bazanyicaza hagati yawe kuri ya ntebe uzobicaraho wumva uko izimera. ayo makuru arambwira kabisa. donc uko gamuza mukunda kudutumira twarangiza bakatwicaza inyuma kandi mwari mushakira biriya simbikunda kandi muri abakozi b'Imana kandi uri evangeliste. ese bajya bose baza bicaza uruhande rwawe Revera bandushike nawe bakurusha icambere ikintu bandushije gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo yego ariko kandi tibandusha gusenga aho Tibakurusha amavuta. ukari bamwe wohamagara Revera bakagusuzugura tibanakandagiza ikirenge mu wawe bakagusaba ifaranga ari ifaranga ndagusaba bisho tazo ndagusaba mu wawe usibye kuko wowe uzimpereza zakuvuye ku mutima kubera nkunda ya ndagushimiye cyane tucishijemo n'icongereza Revera tushishije bugufi kuko twanakuvuze mu izina ka ni igihe cyongereza cishije ya nuko Imana dohora ya kisamaza amajyo kabisa Utari wabyumvise uri kuvuga ngo ya. yazubishije turagukunda urasohote dore wa mbogaraje araje kuzanira Ngo ya. Ako kantu kurakumva. Ya. Iraki bakuzaniye banzanire koka cangwe monte zikonja reka bage kuzanira ya ya chance Mungu amubariki ya Ya. azabanguka Ya. Ubu kubera ko utari wumvishije wari uri he. sipisi nazimenye hantu Kuku ya. Bishop yumva ko wavuze ngo ya. mweka komeza ese barya bavuga butumwa muhora mutumira benshi mukabashira kuri afishe uko nje sinoja kuri afishe Adonai Kandi batakurusha amavuta. Adonai ndabasabye munshira kuri afishe Revera munshira kuri afishe kandi iyo deno rarigira warambwiye uzonshira kuri afishe amaze giterana cambere carabaye tibagushe kuri afishe tumwanshira kuri afishe kandi ari wowe icyakabikira abantu icyakabiri kiraba tibabashira tumwanshira kuri afishe icyagatatu tumwanshira kuri afishe icyakanone kigiye icyakane naco kigiye kuba nese Iraki okay Iraki tukubaze gato nkaho ko twavuze ngo tuganire nyine wamuza uvuga kuri ico kintu kuja kuri afishe cyane ingari ibintu zaku wegereje umutima yes ari kumaze ibintu Iraki nukuri tubike muri hagushi ese ni Adonai gusa cyangwa amakanisa amatori yose hano kuri abwira ya no narimbuze ngo ni Adonai cyane Adonai nyabona mumbabarire munshira kuri afishe uko none ko turavugira kuri kamera mushumba wowe wampamagaye nda ahantu yitwa Kabari aho kuri telefone nkumbuye urambwira ngo uzonshira kuri afishe yanje nushaka kuyiterekana imbere yanje takibazo Mungu nawe yakubariki kabisa amen thank you kama konkisi ya nuko narimvuze ngo kujya Revera singo kuko nakuvuze mu izina ishisho ndabizi kuko tuziranye nawe ariko kandi Imana ishimwe kuko wambabariye muri gahunda y'umwuka ariko iyo utambabariraga wari kuntumira ariko sinazi wowe uhora untumira ukantumira gusa bisanzwe ati nzagende kuvuga amakuru ku gatuti nanashika no ku gatuti nafata mikoro abakirisitu bawe kera bakatangira Kumererwa nta. kuyinaka
noneho donke wa mudiyakoni wawe ugenda umushyira ku murongo ni mwene wacu uriya gapapa umushyira ku murongo yitonde ariko kuzoza yimana mikoro mu ikanisa rya Donald ufata mikoro akanga akayikwaka agahita yinyaka kuriyaga ni ushize waramfashe mu materaniro muri overnight baguhaye umwanya kandi yavuze neza birenze yaranabiriwe noneho rya kote uri kuzangana imitwaro 5 ayera kamashi ntagari jyaha wemere Imana wemere 55 imitwaro 5 hey kunagize ngo jyambutse Nkora ngo jyambutse jyavuye ko hanze noneho ni kiraka cavuye i Rwanda barakikudodesha hariya mu mujyi ariko urumva bakidodeye imitwaro 5 yes yaraberewe bihe okay ni kiraka badodeye imitwaro 5 okay yaraberewe cyane kuko kwa gatandatu kuko kirahenze bihenze kwemera yaraberewe ariko yaje kungarurira amafaranga menshi ari impamvu yatumye abikora ashaka kwibagiko n'umusengera wa cyane n'imfura kandi je urabizi ko ntaza nkunda kugenda mu mujyi cyane nuko dore gaturaberewe n'abo basore akanakishwa kanje ijambo rimwe uvugaho niriyo imfura gusa ni inshuti yanje turaziranye kandi agatwanavukanye singomba kumuvuga ibintu byinshi aho ugenda kumusenga kindashaka umudesipora mureke wumva umugabo wawe n'uyu ushaka kugenda ubimenye ariko uzumuherekeza ni chance nuko ndangije gahunda yanje yanyubuke aho kandi gamuzogenda mwambikane impeta tukabombo niko Imana ikubwira tukabombo irako niko Imana ikubwira Imana ibivuze ariko niko ndekereje Imana itayivuze rero sibyo neza nimba ukiyubwira ngo ni Imana ibivuze kubikora aya nabambeshe Imana nabitekereje okay yewe Donai ndabakunda cyane muri rakanisa kandi kimenye n'ikimenyetso muzotumira na wa muvuga butumwa wanje guyereka Revera Gafasi ndagusabye guys uza kuyereka karakumva utazatumira uwundi wa Kampala utashize guyereka kuri afishe niwe dukeneye uramutsa guyereka karakumva Bishop guyereka twagize ibiye byiza iriya Kampala n'imfura kuvuze mwenzina ariko papa ariko turaziranye ariko ndabizi ko kuri mu Rwanda uzonzanira kakana nabonye uri kumwe na Dawudi muri Kigali mwamuvuga mwamubyina mwamugira gute n'izindi mfura zituye aho i Rwanda wayibonye kuri telefone ya Muyoboke mushumba muyobozi agira umwana witwa Pawulo uzumwita se wa Pawulo aranzi naje n'inshuti yaje none ga wiyereka uri imfura ariko tukibagirwa ka kantu wabambwiye kuri vision azakazana uzahita ukazana nibanga sinkavuga mu mwizina urabizi ko wambwiye muzokanzanira uvuye i Kigali none ko ndagusabiraga ivuga butumwa kwa Revera Gafasi kuri iki cyumweru bafite igiterane kizarangira niyinga ariko nasabye tuzogirane nawe ibihe byiza hariya muri Adonai ariko nawe bagushira kuri afishe naje banshira kuri afishe niba tanshira kuri afishe ari kumva magara gusa kuri telefone sinzajayo ya niyo gahunda nafashe none mu makanisa yino y'Ubuganda ubutahamagaye utashire kuri afishe sinzatara kuko kunebwa se yasukunebwa nzaza nigenda muri za gahunda zanje z'abanyankore kuja kubasengera nuko abandi bagume basengera sawa niyo gahunda irahari waruvuze ngo Dawudi ndagwireka bari Kigali uvuga Dawudi hari ikiganiro cyane nakurikiye uvuga ngo abantu bakurimwe amadeni ngo bakubishe Dawudi we turaziranye yewe Dawudi ndagushimiye bimvuye ku mutima none nabonyaga wawuze naga wawuvuga none umurira watse nawe ngusabiye muri Adonai bagushira kuri afishe tugirane ibiye byiza kandi Adonai ko waje kubacuranzi bakure kandi natutubatuye kutiboneka tukajana nje kamufuta afite nangiye kubavuga hanyuma kandi batinde mwebwe turi kumwe hano twicaranye ugiye gushaka se Ntagaza avuga ngo Dawudi wagiye gushaka ivyo Dawudi
ari hafi ngiye kuturamuha cyangwa je ndasabwa ngo ntamavuta kandi dufite niba mufite amavuta dufite twebwe ntamavuta dufite murayafite yo gucuranga ariko Dawudi we afite amavuta yo kuvuga gusa kuma asigaye avuga ya turenzeho rero mwamurushije amavuta yo gucuranga ariko iwe yabarushije amavuta yo kuguma kugenda avuga ahantu hose kuko kamera gatimo ragendaga ahantu mu asobanukirwa birenze cyangwa yatushe kuja ku mafishe menshi na bene ibyo sindababona ku mafishe babatumiye yakure mbona gusa babatumira hano ko baragenda i Burundi uriya karagenda i Burundi uriya karaje i Burundi Imana izagutabariza kandi karashaka abantu bazojana nawe twopfe kuzana gusa umugore abagore bari gaso wawe no wasamaga asante uko niko natekereje asante okay Daudi nagusabiye ivuga butumwa muri Adonai kandi uzonubahiriza ese wakwifurije uyu munsi uzi Kofi gire kukuvura Kofi yakoze anniversaire muririmbire umunsi we mukuru muririmbire irake uyu munsi ni umunsi nicyo gihe yavutse uyu munsi takaribo umutura turamuririmbira mugenzi uya muririmbire irake si inshuti yawe none nawe si inshuti yawe muririmbire bukewa nikako nyina nane mvuze ndamuririmbira ndakamana nshimira Daudi ndangiza ya narimbuza ngo yewe Daudi ugera ubunyana none wandushije gahunda nyinshi ziguma kugenda i Kigali kidumu aravuga reka abigeraho rege ibyarabigera abantu bamba ku mutima mu bandeke tumunyibutsa tawo twatuja baraha narimbuza baba Daudi tuzogera nibiye byiza muri Adonai kubera Revera Gafasi ni inshuti yanje cyane si ukuvuga ngo tumuvuze mu izina tutamukunze turamukunze pe kandi nacishije bugufi kuko namuvuze mu izina kandi yambabariye kare tugeza kuri gweyereka Daudi wowe uri kumwe na gweyereka aho i Kigali ni gute mutazoza utwajije gweyereka ibitabo aho nitumara tugira nibiye byiza hariya muri Adonai gute aho niki gute ariko kandi nawe Daudi ugenda uzana ya mafaranga mwavuganye uve mu bintu by'ukubesha uzana amafaranga akugene wasitubwira nibyo dene naza icyo wavugiye mu kanwa kawe ukagisohoza usohoza iyo gahunda utanga iryo turo Mungu ababariki Adonai mwese hamwe Imana ibagirire neza na Revera ariko muzafe kunitaba gutyo afish nk'abantu darangije tugeze kuri Kofi Kofi afite anniversaire uyu munsi sabukuru n'uyu munsi yavutse umusengera wamumusengera gutya Imana izamuyobora katantumiye kuvuga tuje muri n'uyu munsi kandi turangiza ari amahita guhamagara kandi agira inamba zaje cyangwa turamuhamagara cyangwa twe tumuhamagara asifiwe tumuhamagare ya tuhamagare Kofi takibazo tumuhamagare umuhamagara umubwira ngo tugiye kumuririmbira indirimbo ivuga ngo umutima wanje tukagira ubwoba tagira ubwoba mu bantu yagira inyama tagira ubwoba yagira inyama ari ku murongo iraki reka nze turebe niba twamuhamagara ari ku murongo tari ku murongo gucuranga kera ari nawe aracyari i Rwanda tari ku murongo iraki ariko atacu turamuvugira yaje muririmbira arazumva umuririmbira arazumva asifiwe umutima wanje aya siyo ngiye kuririmba we mumureke ririmba ndaririmba izinza mu mutima wanje nyine asifiwe amen ibi bintu dukora tubikora dufite ubwenge cyane ari abantu bamwe badufata k'abantu batagira ubwenge twebwe dufite ubwenge si twatukora ibintu tudafite ubwenge dufite ubwenge twiyegereje na mwene data byicaza n'imfura twagiranye ibihe byiza mu kigo c'abana ba Gwentondo b'imfubyi turamwiyegereje na mwarimu wo mu kigo uyoboye bariya bana aho bari
turabashimiye cyane. Ngeze kuri mwene data nani uyu Macumbi, sinzi ko ntubivuga kera ngize akababara mu mutima, nikako naringiye kuvuga Macumbi aho uri papa, Imana nishoboza none ndaci iwawe sanga aba bavandimwe baje kugusura bampamagaye kuko ariko turagumye kuguhumuriza papa kurusha abandi. Ndi hano Gwentondo iwanyu hafi, ariko Imana nibikunda ndaci iwawe kandi namenya amakuru kuko aba bavandimwe bampamagaye kuri telefone kuko bagusura. Uhumure papa Macumbi, uhumure turaguhumurije papa, tugufashe ku mugongo natwe. Uyu ni Irakiza, ndacagera kakababara mu mutima papa, ugume wihangane, Imana nibimfashamwe ndaci iwawe, ariko uhumure uzobyara abandi. Uriya se yari uwawe papa, nabuze umwanya wo kuvuga kubera agasepake naho urayizi, igira amategeko menshi, ariko nayo twayishimiye. Muza muntumira muri sepake, Imana ibampereza umugisha. Ariko papa wihangane, nukuri uzobona abandi bana benshi cyane n'Imana izitangaga. Kandi kujya washatse umudamu wawe niko nibaga izina rye, ariko kandi mwihangane amwita Denise umugore. Denise wacaranibukije nawe bisaka kuzagukubabaje taho bitarababaje. Denise mwihangane, uzobyara abandi bana mama cyane, uzogera abana benshi. Tukwifurije kobwa na hungu, uzogera abana benshi cyane bishoboka. Ahubwo sinzi nimba baba mwene data bagira inamba zawe, uriya mwene data karamfata nono nkeneye banoherereze ibi bintu namvuga kuri wowe tuguhumuriza. Je ndabimwohereza Imana kumpereza umugisha. Nukuri wizere papa, nta muntu utarakomeretse mu mutima, ariko kandi uyu ni Mwombaji Irakiza wawe kuhumuriza. Nabuze umwanya wo kuguhumuriza mu bantu, ariko ndaguhumurije papa, wowe yihangane nukuri, ariko uzobona abakobwa n'abahungu. Tukwifurije hungu na kobwa, kandi wizere uzobona abana. Ujya si yari uwawe papa, ariko Imana naje kubwanje ndizeye, ndakomeye, ndashikanye, nawe ukomere ushikane. Imana ikungirire neza kandi Imana igutabare. Imana nibimfasha kuko ndizeye, kuko ndaci iwawe. Murakoze. Tugeze kuri bamwene data bakidumu na babasabwa, niwe naringiye kuririmbira, ariko ndakamba nashimira abo bombi ba Bishop bose dusubira kubuguma kubavuga amazina ibo twabishimiye. Turavuga umushop umwe wa Gatete kuko karadutumira mu giterano ukwezi kw'icenda. Nuko dushimiye basabwa, twagiranye ibihe byiza hano Gwentondo mwivuga butumwa murindi kanisa ryo kwa Revera Ndabarishe. Nawe turamushimiye, yadufashe neza, yadufashe kabakwe, kandi twari turi mu giterano. Adufata kabavuga butumwa beza, turamushimiye. Asante kuko igiterano cagenze neza. Dushimiye na Mwungura yanyicaje neza bishoboka, anagwa n'ijambo, ampeza n'ijambo mu giterane. Tugirana ibihe byiza, gutera haleluya no kumfasha kushaka nje mu mayerekezo yo kwerekwa. Mwungura ngushimiye mu Giswahili, Mungu akubariki kabisa. Amen. Aho uri Imana igutabare, itabare na mama wawe, itabare na mushiki wawe n'abandi mu rugo rwanyu bose. Imana ibagirire neza papa. Ndagushimiye bimvuye ku mutima, ariko ugende nawe wubake papa. Yubake ni wewe ni wewe mukuru mu bana, ni wewe ugende ushake papa.
iz'umugeni we nzagusengera nitonze nkurangira n'ahari kandi nzamukurangira mu ibanga kandi uzomukunda. Sawa, Mungu akubariki. Imana ikumpereza umugisha kandi guhereza n'amafaranga menshi wifuza mu mutima wawe. Aho tugeze kuri Kofi ari Kigali. Ariko Kofi uje ku murongo uyu Samugabo arahita guhamagara na mugenzi wawe Evangelista na umucuranzi nuko none ga barahita baguhamagara uje ku murongo. Turagushimiye reka tukuririmbira indirimbo akaririmbo nta numva ku mutima kagufa ariko apana ndende. Asifiwe. Amen. Turarimba indirimbo ivuga ngo umutima wanje tukagira ubwoba. Yego. Kofi tukagira ubwoba papa. Amen. Aho urira izo mboga tutavuze mu izina cyangwa uzo kujya cyangwa ifunguro ryera. None reka tuzite ifunguro ryera. Yego. Turagushimiye inshuti yanje. Yego. Tumwifurije isabukuru nziza. Ariko irake uko ntuvuga ngo happy birthday. Ntabwo nahita mbishobora. Okay. Nana bamwe ne data kabarambwiza ayandi makuru menshi cyane. Okay, ntakibazo. Tumuririmbire. Yego. Tugiye kuririmbira indirimbo imwe ivuga ngo umutima wanje tukagira ubwoba. Urarizwe Imana yawe. No gusobanurira gutyo kamurira hundi. Tugira ubwoba papa. Nimba ari abantu watumiye aho Kigali. Tugira ubwoba. Kandi mugira ibihe byiza. Urangiza gahunda yawe neza. Kandi reka dufatikanye neza imfura turi kumwe turirimbe. Sindirimbe nje nyine ko woririmba wenyine kandi namwe muri abantu. N'abacuranzi bari hamwe. No ndatanga yintu yakunda. Mutima wanje tugira ubwoba. Urarizwe Imana yawe. Yego. Zagikomeye wanyuzemo niwe wabidukuyemo. Mutima wanje tugira ubwoba. Yego. Urarizwe Imana yawe. Zagikomeye wanyuzemo niwe wabidukuyemo. Asifiwe. Amen. Genda wakiri iyo ndirimbo atayindi. Mubwiye ngo isabukuru nziza. Sawa. Ugire isabukuru nziza cyane. Yego. Mungu akubariki kabisa. Amen. Ashimwe n'Imana n'abantu. Kandi Kofi uzohora ukunda abantu papa. Kandi Kofi aragukunda. Aho dushimiye na Revera papa wawe. Simvuga izina noneho. Ejo bundi yarantonganyije ati namuvuze mu izina. Dushimiye Bishopo papa wa Kofi ahari na Kivari. Imana imumpereza umugisha. Narimbuze ngo tugiye gushimira Revera wa Gatete. Nundi Revera utuye Kampala witwa Nemaisha. Ariko singombwa ko bavuga mu mazina. Numugisha. Sawa, Imana izafashe mwene data Maisha. Izamucira inzira. Turiteguye twembe hamwe yaranyinginze kuvuga ngo tuzobana mu giterana aho yaje kuvuga ubutumwa hari ya Gatete. None ga Imana izakuyobore Maisha. Uyu ni Momba yaje mwagiranye ibihe byiza Kampala irakiza. None ga ndagushimiye papa. Ndagushimiye nshishirije bugufi kuko mvuze mu izina nzi kuko uri Bishopo. Mungu akubariki kabisa. Hariya kandi wagize neza kuntekereza mu mutima wawe kuvuga ngo tuzobane ubwiriza ijambo ry'Imana. Naje gampariga njyumva kandi ndizeye kuko tuzagira ibihe byiza nawe Bishopo. Turizeye twembi kandi Imana izakurongora. Bivuze bimvuye ku mutima. Ndagushimiye cyane
imana ikumpereze umugisha dushimiye aho twatugenda muri iryo vuga butumwa Gatete kwa Revera Gogwa Kabugu utuye Gatete ni mwene wacu ni sokuru aranzi turavukana na kumirara aha Gatete nigitera nayo yateguza mu kwezi kw'icenda imana imugirire neza tumuvuze mu izina bombe n'uwo bishopo utuye Kampala Maisha turabashimiye cyane bimvuye ku mutima uyu ni Mombagira Kizwa mukunda kandi bishopo gwa Kabugu nzicaraga hagati kayanyu kuko niko Maisha yaninginze nyina ariko tuzogirana ibihe byiza twembi naje nzaba ko gukonjaraho ijambo ry'Imana nono nzabwiriza intama uyoboye nzibwiriza ngo nimba baragiye muca bave mucaha bakurikirane n'iby'Imana ishaka iyo niryo jambo mfite ry'Imana kandi ni byiza usangwe wabyumvishije Revera nani wa Kabugu Mungu akubariki na Revera Maisha Mungu naye amubariki kabisa mwege dushimiye ivuga butumwa mu Giswahili niki mushaka abarevera kandi tuzogira ibihe byiza aho muri iryo torero ry'Imana kuko n'abakirisitu barampamagaye nabo barankunda turabashimiye nabo bose Imana ibampereza umugisha n'uwo Revera nyine twavuze mu mazina yatubabariye kera n'uwundi umushitsi w'umuvugabutumwa yambabariye kera n'inshuti zawe jewe ndi umwana muto imbere yabo Imana ibampereza umugisha turabashimiye cyane Gatete ariko muzadufate neza umudamu umwe witwa Ninyaziraje aza kunda guhanagura abashitsi abavuga butumwa akabahanagura inkweto nawe turamushimiye Gatete muri iryo torero azaduhanagure neza adufate neza jewe n'uwo Revera wa Kampala adufate neza mutwakire n'ibyishimo byinshi Mungu ababariki kabisa Imana ibampereza umugisha tugeze ku bakobwa baza bambara amapantaro musarira nazanye n'umwishwa yambaye ipantaro namwinginze yambara ikanzu arananira ariko ataco n'umwishwa ipantaro tiyemerewe mu kanisa abaririmbyi b'abakobwa tiyemerewe kuyijana mu itorero ry'Imana icyo ni kimwe uzontera ibuye azarintere ariko nzamvuga ukuri kuko bimvuye ku mutima utumva iryo jambo ry'Imana bazogenda bamureke agenda ajyame mwanyina nuko kabarimbi cyane aho mutuye ahubwo n'ibinarimba kubera muri iri jambo ry'Imana namabwira ngo muzoreke amapantaro muzoza mukiranuka mwambare neza mwikwize ese muzoza mubika amapantaro n'ivarisi timuhaye n'ababarira icyo bahereza amahuzu babuze ibyo bambara mwebwe mukagenda mwambara amapantaro ku mihanda mukabika amakanzu n'amajipo ibi bintu biza bitubabaza muri iki gihugu cy'i Buganda ya abantu batuye Kampala baza bambara amapantaro iryo jambo nararibwirisha Kampala mugende muzirinde aho abatuye hano baza bambara amapantaro b'abakobwa mugende mubicike kandi nimba munakeneye aya gute zano turi ruguru ahubwo turanasengera n'igihugu cya Kongo aho musarira abakobwa bataranashakwa bagasiga inzara zikaresha n'inana none ejo bundi ari umukobwa umwe guterera agasitori samura nibo twicaranye hano
arandamusa gutya kandi andamusa mu cyubahiro amakora hamwe n'ingofero acisha bugufi umugore aya mukobwa amandamusa gutya none aje donc aje kundamusa gutyo yamanyora hano ugwara yari afite inzara zirisha hano iyo ngofero yarashize none gamabakobwa mwamfura mugerageza muyareza abandi ahubwo amahuzu niba amahuzu yanyu yarabananiye kuyambara neza kwambara neza yarabaye menshi muyareza abandi batazabambara badafite ubwo bushobozi bwo kugura badafite ubwo bushobozi kwambara amahuzu Bibiliya iravuga ngo wikwize tukabika amahuzu utayahereza mugenzi wawe asifiwe uyahereza mugenzi wawe uko wowe wikunda uzohora wikunda wenyine gute mwambara amapantaro ariko mwamutaka muhereze abandi murebe abandi batambaye mubahereze amahuzu ejo bundi natanze amakositime agera katanu gutyo uko sinageze neza cyane ejo bundi ari umugabo umwe w'ikimuga tuza tumusanga ku ibarabara rimwe na rimwe iyo ngiye mwivuga ubutumwa zaza kivana kama musigira imitwaro 2 3 4 5 uko sempari urahari uko Imana atimfite nawe tuberewe mwabakobwa mutange n'inkweto umuntu abatanga icyo afite ariko mureke kubika imyenda mureke kubika amahuzu umuntu akiri ku isi mutange amahuzu muyahereza abandi badafite ubushobozi nimba muze nabi muzontera amabuye ku gatutu ndarangije aho tugeze ku bahungu musarira ariho abahungu benshi bigira ukundi noneho narahumiwe ejo bundi ndi Kampala mwivuga butumwa nabonye ibintu byinshi tuvuga n'ibindi novuga abahungu bari mu kwambara udupantaro tubafatiriye muno bakaja kudusengana ku gatutu basha mwirinda we muri gutangirira i Rwanda niho nanakuriye gutangirira i Rwanda aribo abantu bigize ukundi barimo kugenda bamwe n'amatara mugende mu bicike mubivemo mwambare neza asifiwe mwambare neza nyabona mwabantu mwambare neza mwabasore tugeze hano mbararagaho gase twavuga twahuranye n'ibibazo bikomeye z'abahungu gusa asifiwe noneho aribo abahungu benshi bambara amashati noneho mwanatangaye noneho agafumura hano gutya ati yambaye neza kishati igezweho cyangwa akayishikora ese mwabahungu mwirinde niba mugira ubwenge n'ibitekerezo mu mitwe yanyu mugende mucike ibyo bintu mubicike mwambare neza ishati igezweho ifite ikoro yayo bigende neza timukaza mukeba amashati afite amakoro n'abandi bayaguze barayasonesha batangira kuyagurisha niyo modeli yayo bakoresheje gusona asifiwe uzontere uyatakarinterera kwibarabara azarinterera ku gatuti n'abadevera n'ababishopo n'abatari badevera babimenya ariko tuzi kuko ari abapasitori babibone nimba tuvuga nabi babibone nimba tuvuga neza mutange amaturo mutange ifaranga kashi bazihereze njere uyu wawe izindi bazihereze izindi muzihereza babishopo bababwiriza neza yewe umuntu baza babwiriza atanyuma uwo muntu afite ikibazo
cyane uwo muntu afite ikibazo gikomeye murebe neza bamugenzure gutangirira ku maguru kugeza ku mutwe aho dushimiye muzehe wawe n'imfura na mama wanjye atuye hanze muri Amerika n'imfura aba babyeyi mvuze na mukecuru twasigaranye n'imfura Imana aho bari hariya Makenge turabashimiye cyane bimvuye ku mutima aho tugeza kuri Samugabo kuri Samugabo n'intwari yewe nuko yansize gusa akansiga muri iriya kanisa njyenyine akirubura mu nzira nuko takundi yakiza zaje kugarurira cyangwa uzamugarurire azaza nubahiriza gusa nitukora igiterane azaza n'imfura kandi akaza gusiga ya muzehe aho uri na mukecuru n'ingwara mwarimu nafite Imana ishimwe kuko zabavuyemo mugakira turabashimiye aho muri dushimiye na Garafurere wa Samugabo agira urugo n'abana benshi bakuze si ngombwa ko muvuga mu izina aza dushimisha mu nzira y'ukuri kandi yanatanze n'umwanya turavuga turavuga ko duhumeka ahari Mungu amubariki kabisa kandi ashingira Samugabo yicaranye n'umugore we wa hano turicaranye gutya niyo yes uko kandi tugasura mu nyito mwiza kandi urukundo rwishakemo agwishakemo yishaka imbaraga uzi impamvu n'igikara cyumva uriya n'uriya nyine ashaka kuriya sawa takibaza sawa ndakwemerera sawa ari umwana umwe w'inzobe utuye Kampala aza yandika amandiko gusa yayasenga takazina kuri umuyumbi ni umukozi takazina no kubwira gute aza yambara ibyika ukazugana aragenda bikandagira kuramo ico kinimba kitatujana kundi aho uwo mukobwa aresha niki sinoko aragusumba aho aresha na papa wawe sinzi uwo mwana n'imfura ndamugutuye bivuze imbere yawe n'imbere ya Garafurere wawe ahari abyumve cyane ashingire kakujya Garafurere wawe azafatwa n'ipendo niko n'uwo mukobwa azafatwa uko Garafurere wa Samugabo azafatwa n'ipendo no gusasa abantu yavuze ipendo niko n'umugore wa Samugabo ameze kandi Garafurere wa Samugabo abyumve cyane kandi abishigikira cyane Mungu akubariki kabisa naduhura ndakwizeye uri inshuti yaje si ngombwa ko kuvuga mu izina ubwira abana tugiye kukungana bamwe amen ariko uzoza kumunezeza gusa muri mu nzira y'ukuri ubutaha niduhura gutya ndakuzi ndakwizeye uzotanga ituro ry'amata mbere muri iki gihugu cy'ikibuga uzi gutanga ituro ndagushimiye cyane aho tugeze kuri ya Evangeliste w'umucuranzi wo mu nzira y'ukuri shaka turangiye neza narababaye gusa kuko Samugabo atacuranga ariko atakibazo bazasura bahakora igitero nagize amavuta Samugabo baramwibaza Iraki komeza dushimiye na Rubegwa kidamubona hariya yaza ndangiza ni inshuti yaje komere papa no wewe
muri rero kono ndatanga dushimiye abavyeyi bashatse n'imfura igiye kimwe nazo nsengera se na mama wiwe cyo kinimba nyabona tutiruka kaja gushamburiya yego dushimiye papa washatse na mama Imana ishimwe kuko banakiza na yangwara wowe urabizi ikindi dushimiye Imana kuko babonye n'inzu nziza kandi n'Imana yanabivuze barayubaka kandi baranumvira rero sinje gusenga sinje n'Imana yabikoze yakseza kuganiriza abantu sinje gusenga sinje n'Imana yabikoze dushimiye mwene data rubegwa cyane bimvuye ku mutima yaza nitegereza hariye ku turamushimiye cyane n'intwari n'imfura n'umubyeyi afite umwana Imana yaratubwiye ngo azobyara umwana w'umuhungu aranamufite aramukikiye w'ikibongi cyane munini kandi yaranumviye naramuhanuriye ijwi ry'Imana rirambwira ngo azoshaka umukobwa w'i Burundi niwe yazanye ahari mungu amamarike nawe nidukubita na gutya aratanga ituro ndabizi aramara ibisingizo mu maboko kandi tumwifurije n'abandi bahungu koga n'abahungu abusanga yayabyumva cyane Imana imumpereza umugisha aho dushimiye na mama umwana mwiza n'ababyeyi beza iyo ngeze iwabo gutya ni amata aho kera n'ibigori bene ibi bimeze neza zokeje neza sawa ndarangije muri iyo gahunda ngo wayijana watangiye iyi gahunda yo gusenga ryari uwo twibutse ya reka nkubwire zatangiye ahantu mu Minembwe hitwa sakuyikuyeho irahari irafite niyo twatakoresha sawa kitufu n'imbere ya yuzuye naza mpindura bateri ya sawa no ko bimeze dushimira n'aba bandi b'Uganda aba baturanyi b'Uganda turabashimiye cyane bituvuye ku mutima badufashe neza muri iki gihugu cy'Uganda baratwakira n'intwari Imana ibampereza umugisha turabasobanurira umwe hano tuja kugenda tumusobanurire mu Cyongereza urabikora ndabizuza Icyongereza kuragira garafero wawe yakwigishije ibintu tazi nizese ko kandi uzomuhereza ituro garafero cyane okay nari mvuze ngo natangiye gusenga nkiri muto natangiriye ahantu hitwa mu Minembwe mu Gwara ahantu habaga kibuye ry'amazi mu Minembwe nibagiwe ahantu ko hitwa neza ariko tacu bitwaye nuko twatuvuga no gushima Imana tangira nkiri mutoya ndahanura mvuga ngo kundimi ako natangiye guhanura nerekwa kuba ku mugore ufite inda yo kuvuga ngo agiye kubyara nibyo Imana yakeze natangiriyeho iguma kubinereka kugeza ngaze ni Bugande Imana ishimwe kuko twagonye gukomeza gusenga ariko abantu bazabasenga babira abasaba hanuzi bazabirata ntitwakeneye Imana izandinde kwirata kandi Imana izandinde kukeka Imana izandinde gutekereza ibintu bitakwiriye nimba ari ikintu Imana izazibwira nongorere revera wabahagarike niko byagombye kugenda abahanuzi barimo kuja guhanura batababwira wahagarikiye cyangwa revera bafite ikibazo mu mitwe yabo nimba muzontera amabuye muzayanterera ku gatuti muzoza mumenye ibyo muvuga ku gatuti n'ibyo mutavuga nta muntu n'umwe w'umuyumbe mvuze mu izina ariko muzumve mwenyine aho muri abazavuga ibyo ikindi dushimiye ababyeyi b'uyu mukobwa nasanze tuvuga naza ngira ubwoba basuye umwana agiye kukoresha ikiganiro
ntamuzi umuzi gusa bisanzwe tutanavuka ariko Imana ishimwe kuko tuvuka mu rugo rwanyu hazokemuka ibintu byiza tuzoza kugusura Imana ninamfasha nzazana n'ababa n'izi mfura uzopfe kutwitaho ndabizi wambwiye ibyo ukunda aba nabo barakubwira ibyo bakunda samuga biwe ndabizi icyo akunda inyama kandi akaba n'umusete tugina n'umwana wabo w'umusete uri iwe uzi icyo akunda aho uri ndabizi twaranasangiye mwabo akunda ibishimbo agakunda n'inyama asa nawe n'umusete n'umwishwa w'abasite n'amata amata iyo ni ibicika narabumiwe gusa nuko waratanga ariko iyo se ahari ndayama ariko iyo atahari nukuganya none ariko chance azantege kuri papa ndagushimiye kandi urintwara gutegera umuntu kuri piki si ukuvuga ngo nuko wowe wamutumiye kugera iwawe cyangwa wowe wubatse oya ariho abantu benshi bubatse bataza banahereza n'umuntu igihumbi cyonyine cy'esadaka ariko ndagushimiye bimvuye ku mutima urakoze Iraki reka natwe tugushimiye data Evangelist Iraki wakoze kubana natwe uno munsi twakwishimiye kabisa kandi abantu benshi baragukunda bino bintu iyo turimo kuganira hari bamwe bishima bagaseka bagukundira kwishima bagaseka kandi guseka nabyo ni byiza no kugubwa neza hari n'abandi bagira icyo babyigiraho bitewe n'ukuntu watanga n'urugendo rwawe n'ukuntu ukunda abantu bakagira icyo abantu bagenda biga mu gutandukanye hari n'abandi bavuga ko bashaka ngo ese ngo mwahostinze Irakiza gute twabimwe tukamubona Irakiza hari bamwe abantu biga mu bintu bitandukanye niyo mpamvu usanga umuntu ashobora kwigira mu byo Irakiza yavuze undi akishima muri entertainment so ntabwo washimisha abantu bose ijana ku ijana Irakiza kimwe n'uko hari abagukunda cyane rero nta myaka ijana niko bavuze abagukunda bakaza bagukunde n'abatagukunda ndabizi barebe ikiganiro bakirangize bivovote ariko twe turagukunda Irakiza wakoze kubana natwe reka tugushimire reka duheze ba nyir'urugo banyamacano bagira icyo bavugaho banagushimiye nabo tuzakora ikiganiro gutayenda episode 2 cyangwa ikindi kiganiro dufite icyo tuganira murakoze cyane hanyuma dushimira umunyamakuru wacu watuganirije tunashimira n'umukozi w'Imana Irakiza mu buzima busanzwe inshuti yanje arasengera akampa inama nziza reka turagukunda ndabizi kuko mukunda mu rugo kandi umukozi w'Imana mwiza bazova agatuti muge wifuje kuvuga mu materaniro mwambabarire nkavuga ijambo vuga dushimiye Yesupari yanagiye mu ivugabutumwa ahantu nuko turamushimiye Imana imurinde ataraza ndabizi n'intwari n'umubyeyi wanje nanjye ndi umubyeyi we agira urugo n'abana babiri azobyara n'abandi benshi turamwifurije icyo kintu kandi aguma byishimire na mwene data manzi uyu washatse ejo bundi Imana igume imugirire neza ahari ndanamwiteguye kuwa kane mu rugo nuko Imana imugirire neza kandi Imana imukomeze mu byo yatanze turabimushimiye Imana imuhereze kobwa naho kandi ndangishimira abantu benshi naho abandi bari ku mutima na Joyce nawe uri murakoze cyane turashimira n'iyo soda ya mwene turashimira n'umutumirwa wacu anko Imana igumugisha turagukunda ndizera ko n'abana bagukurikiranye bari bugukunde guys murebe anko n'uwambere kabisa mukurikirane mukore subscribe guys kuri aba uko nyirabivuze mugende mukore subscribe share like comment kandi muzamukomantinga nimukenera part 2 tuzagarukana none tuyibageze sawa dushimiye mwene data muyoboke
yafashije mu bintu byinshi kuvuga ngere kuri uyu niwe n'uwundi mwana wanzimanya amazi sinzi izina ryiwe ni inshuti yanjye gusa turaziranye bisanzwe papa mwembi muyoboke n'uwo mwene data Imana ibampereze umugisha kandi mubyo mwatanze namuyoboka akangurira amayinite ya telefone Imana imumpereze umugisha asante kandi n'ukuntu yahaye uyu mwene data inama zanje Imana imumpereze umugisha ndamushimiye ahari shimiye na Kibeza ni perezida wanje naje ndi perezida we ni umuvyeyi yagize ibyago nawe turamuhumurije yihangane oresa n'uwo nyine watanze amazi Imana ibampereze umugisha murakoze asante yarakoze cyane ni ukuri mukomeza kudushigikire subscribe n'umunyamakuru wacu agira channel yitwa Chance Mr. Seven so mukore subscribe nawe mushigikire murakoze cyane murakoze nawe utaha